RJ anak ka, ingkaman kitaan ni Uncle mo a Basilio ijay balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na, ket inawis na ni uliteg mo itay. Apay ayan na nang. Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaro kano ti Barteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Unayan niya, Uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ayawid ni Uncle mo. Saan mat nga road? Sapay adun sa tisangay lida ijay. Un nga road Kasano no makurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kuan Alang arod na nang tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni Uncle. Ang in-enjoy pala. Apay nga sinukundang matan manang kuwana. Ay na kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakdiran itilimpyo. Agtukulan tatumang mo gapot na karo abartek mo. Agawin na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigaten ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Oo. Ang subliak nga rin dyan. Balay ti kumparing Di da kakayat ijayon. Takid-kid dayang mo kano ti asawa di kumparay. Sapay kulditum pa'y kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na kurs na niya. Nagbayag mo kami na mabalo niya sa awa na. Ang mga nusikat ti umuna ang maustal iti kastangar aramidang Basilio. Araklatan tinlinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad ngamin iti na dya pare mo lang. Siya kumata asawa ni Perlait Maturog kakit din. Tilalab-labidam. Kaslajak mo nakita ni Basilio iji kalapaw na, Juana. Di nan nabailan tinagaway ta permiti Bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga rudan tinapan nang ipastor iti dingon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day dya kabusat ta, Juana. Sipod pa'y iday kastan taramid na. Imbagano saan pa'y anarunot di barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. Numakatumpungay iti mangkurso na dakon kwa na. Sapay umanaram no kasjay anak kainom. Itaalakayan sa kundi aram. Idi pa'y lako makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang Juana ngay? Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan! Nanang! Mapay Duna! Ni Uncle Basilio, linuguban da kano iti tersena ni Tonet. Karit kano ngamin ang karit. Anya! Apay, naginuman na naya! Ay nanabarbartek manin nakarit kano, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na diyang angkal mo. Naimbag kumaano'y sulang ti maperwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo madakakabagyan na may ramraman. Imbag ata da na nga nawa. Tano saan, ang mga noan yan tinapasama kini Uncle. Ay ko. Jakbat may mulagat ang dagati mata. Ay ko. Anya nga may tinararamid yung aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka-RJ. Tano saan, ang mga noan yan tinapasamak kan ni angkal mo. Sapay nagrigat nga anawaan dagiti nang lugob kan kwa na. Ay mata. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawidan ng angkal mo. Ngam di nakmadangdanggan. Pasensyakan manang Tonet. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbak sa matan. 5 anak sapayan. Tumakder kayo dito ng Uncle. Agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo na angkal mo. Tama nga nagsubli dagiti nang lugob kan kwa na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni Uncle mo, RJ? Wan nga rin nanang. Diyak mo't na makit kita istor nga gininom. Ne,
Itaman pa'y. Ate Barok. Ni Uncle mo dayjay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wala na. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio. Maulawak. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo tinangkal. Nagsagit na tiyan ko. Kakapsutak. Matayag sa mutin manang Juana. Arche ka anakan. Ay, Mapugsat sa mutin di angas ko. Diyo itulok Uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni Uncle. Sabahalin tilangan na. sige anak ko. Tanyati ko na tay doktor nga, Juana. Matay ka din ni ading ta, Basilio. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latati aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana. Manang Uleng. Nasayahan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din to'y ayan ko manang. Puraw mo't amin na makita. Apay, sigurado ka aya alangit ti papanam no matay ka. Gapo iti kaaarak mo. Umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan. Tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayon ti makaamoy di bangkag ko wain. Dapat doa kalding ko. Sagay sa kayo ijayan. Ay, kasano nga tatay nuwang ko. Ang may samat na jay. Paggunwaan yun tulatan ano ko Ay, saan ka pa matay, Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay iso ti pagbayad dito ospital. Uray jinwang laeng, agbating jay dua akal ding. Piman matay nuwang kao. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, mailakon. Kanya nga rod ngay. Basol mo matlaeng nga. Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamat alalaki dagi dyan. Mangas kasaba lagi jay kaanakan. Ha? Kasta aya? Ano, tinamiris ko abindot ko. Gapo, itinangag ko kanakwada. Katapa ba na makaruwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatintog patibiyag ko. Katrugyak matantiyag bihag analintag. Wow! Nagsayatan mo kasta, Uncle. Nagmayatan na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, tadan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot siyaw. Wan kaanakan. Nangibati da pa yung aron iti Biblia. Tapno ada ka no basbasaag. Kitagyaman nak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. Arjay, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo ilaang ti madmadlaw ko. Nga anya na. Manipod idinakarwar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amapmapan ija istor ni Tonet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga day tananang? Tanukas jay a Domingo. Saanan nga jayan da tatamulo ti papanan na. Ijay simbaan ti papanan na. Ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwon ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uleng. Ni na ngay nga anak mau. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mo't Manang Juana. Ayan na. Remormet laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay,
May mayat kumano at dadaarjay kando na. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, manang. Idyan tayon ng itidakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad ng iti nakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam kabagis. Agurigon kan samat. Ay, wana, agam ang mga usamat ti kabusata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana manang uling. Panagkuna, nagbalbaliwon anamin pinsang tikapsata. Aya? Ala, agkidem kayo adwa manang uling kan manang Juana. Nay, apay ngaya pagkidemenda ka may kabagis. Basta agkidem kayo, tay kararagan kayo. Alan, Apay asinurot nak dito'y kusina manang uling. Asino pa'y ngay tikas kasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di salasan. Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan nga agsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga iti merienda ko na mga isaganam. Awan. Kung kunaklaang dayjay, tani matuo ka na kun anak atugaw. Makapaikawa mo't di ta kabsata kabagais. Mangas kasabamot din. Kasladyak patyan. Ay na, saan man atila ibagbagaman ng... manang Juana, manang uling. Ayan yun nga ay. Nay, agay ayabon. Ay, si kalangan ti mapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamu ka namang sango kang kwana. Ah! Dinakpanawan amanang manang uling. Di kay paimot nakaluto na nan. Anyat inarami jo aya. Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaba ni Uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panaw latan kan kuana. Tamangan noan niya ti panunutan na. Iso nga agluto akpay laeng ah. Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, uncle. Unsa ah. Makapaikawa mo't niya, uncle. Ang amkid di, maragsakan ak tanag balbaliway. Una, nasaysaya atin ti kastangar aramiden na. Ngam ti agbarbartek ken aggulgulo. Wala na. Mailiklik pa, iti mabalin na pakaisagmakan na. Ne, papanay niyo, Uncle? Inak man agkasabay niya balay na kumparik amulo ka anakan. Ah? Adun sa ti bisita da ita, Uncle. Tada okasyon ijay. Ay kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, Uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana balay, mayat kat di tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yun tulaangan ti mapan ijay, Uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao do na. Jak kayat nga agnanayon ti panagbasol da. Masapol nga agbalbaliw dan. Na kayo nga agiinom, idyan yon ti kasta nga aramid yo. Ken adaman agtatakaw ditoy. Agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakas na ita. Ken nadaman babairo ditoy. Agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakas ti ado ti babae na. Ken nadatismusa ditoy. Aday talamang padpadakas, iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mo, ti kasta nga aramid mo, no di mo kaya ti madusa. Hoy! Sumadeng ka man na sumarodita. Pasagitan na samay. Amok, amanagdakdakas ka, sika. Iso nga umasinag ka nito'y, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka?
Hold upper ka? Amok isasabag. Amok ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kapala sa bardang kita. Lugumandakan. Agbalbaliw kayon. Madi ti kasta nga aramid yo. Hindi kayo kakano. Lugumantay lang ang tayo langay. Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay kano kitaan niya Uncle Basilio, iti balay da tatamulo. Apay, anya man ang tinapasamakin ni uncle mo, anak ko. Linuguban da kano. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartek da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangarudan, anak ko. Apay ngamin nga ijay pa iti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartek da amin ijay. Apay nga taaya. Yakon ammo no anya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Itata nagbalbaliw akon. Kasti matlata. Unay matan na ti apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbangan dagiyay atat tao amang lugob kin ni uncle mo, RJ. Sa bagay mo't katiya, isumliksan tayo sigod na bisyaw. Ha? Ay, ni saan akabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay nga yakastoy. Ang balbaliwak man kan saan. May sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo subyan dagiti bisyom. Ay na, huwag manang puno na ita. Panubok la siguro na ito, oy. Shut mo, pare Basilio. Kakaisuna, ngay taka lang manay na simbango ka na kamay. Ay, jak kaya ten ti aginom, pare. Dadaulan ti arak ti bagi tayo. Usaran tayo kuma ti bagi tayo, pare ti pagayatan ti apo. Anday taka manay. Ti lalablabi naman, pare. Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan, pare. Agpadatalakayan. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw kamatan nakas kanyak. Tuladan nak, pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naiba nga orasyo, Nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di ti balay ni Melanie, nanang. Ay, katun awan mo't mangipari, tanak ko. O kasta, adan nobyam? Wanang kal. Kay, anyat planom. Ikasaramon, tinobyam. Wan ko maangkal. Ngam awan pa'y mat magastos. Sa inyawin mo diti balayaw. Impasyar ko lang, angkal. Maturog diti balay. Anya, lukas ta nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay, angkal, kat nobyak matan. Oray pa'y. Basol no agkaida kayo at di kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka nga agbasol? Manang Juana, di mo itulok nga agkaida da RJ kan tinobya na. Ta basol na ita. Agkasar da pa'y nga umuna saan to agkaida. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta, manang. Ay, kwa. Makimisa kamot ngamin. Ka nagbasa ka iti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit da nga agkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby! Ura, anyamot na ita akan kanta mo. Apay ka di, uncle? World song na ita. Nailubungan na kanta. Saan man nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle,
Maminsan pa mangag kung agkanta kay tinainlubungan, makangag ka kanyak. Ah? Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo lang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasin ka intun Domingo. Intay makimisa. O anya, nakasagana kayon? Intay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio, mapantayo nga rudan. Ayan, nagitaanak yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapag na. Kanido na mat, nagpasintro. Ni RJ mat, adda na panan na. Adda kanulakad da iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atalo ti makimisa. Alang aron. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang Juana, manang uling. Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to iti panagkaw-kawas ko? Ti babae, masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabalin, agpalongher kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi simbaan di papanan tayo. Ikay agsukatan. Anya matan niya, uncle. Nag-OA matan. Amin matlakit din, pakibiyangan na. Dilawan na amin na tigtignay may akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun jay ulitagyo. Makapaungat mat na maminsan. Ta nalabas mat ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadungay bagbaga na. Sumanermon. Uray ko man, no di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa iti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybay-an yun. May mayatin ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wala nga nalabas mo ti kina-stricto na. Wala, anda kayo. Umayak man, tag-Bible study tayo. Oh, kasla ita. Umay man ti balay. Nakadunto man na madildilaw nan. Baybay-an yun kunakmat. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam nyo, anak ko. Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? Ada kami ni narabid ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rod manante amin ije balay. Kahit anya kumaita. No aggrocery, matek. Adamat bagi may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang da dya nga Leia. Haan mat nga kas dya tibiyag datad ta, no hangaga po kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pakit din ni Mele Iso nga rumbang lang nga agsubad datad ta. Nang runakat nagrigat tibiyag. Naitangarod kahit nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot nga min iday tinakyasawa. Naimbag ni Meli tauray kaskasanaw nakalpas iti panagadal na. Wana taga po data kadana na ang kantatang me. Nagagat nga men ni Manang Meli. Ta nagtrabaho day bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumarinak. Ngamhaan mat. Dahil samat nga Mele tayan ti simpatyam. Like, bagbagak lang matagpaisaw marisalay. Adak manan Manang Mele. Nay, si kamagayam sale. Umunag ka Agyamanak Manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag. Tanaimbag lang nga pang ikabilak iti groceries. Tanay, awan man ang tamin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery kakat. Ha? Nala, mapanak ko ni dya kusinan niya. Takita akno niya dagiti awan iti balay ta iso ti alak. Ha? Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak iti kusina. Ay, ni saan mo't? Alaing kalatan ijay kusina.
At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga agreklamo atan Laglagi pa manang mele. Amen nga datadta kanyam, gapu kada na ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kastuti kinapintas ti biyag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan iti kusina. Wan, jak malipatan da itasali. Nasaya at mat nga ruda. Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipata makat ipalpalagip kulad ta. Nanang, awan mo dagiti grocery nga insimpak iti cabinet. Ultimo kape kan asukar awan mo May samot adilata kan noodles ginabatin. Kwa nga minan ako. Imay ni antim asali dito'y itay bikat. Awan ka nung amin ti masapsapol da ijay balay da. Kat, dito'y bariti na groceryan na, nanang. Unay mutan, awan pa imbati na. Kanayon mo't lakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, baybay amo na nako. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, uwan gayam, adantay visak nanang. Intun umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga ruden ti panag-abroad mo, anak ko. Uwan ananang, nagbayag kumat nga inururay da ito'y kat. Ay, madanaga nak. Nang runakat da kayo laang timabati dito Naimbag kumaano tsaka mo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amangan no nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabaulak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad matgayam niliya nga anak mo manang mele. Wan ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa mo nga nag-abroad gayaman. Umadu nga rod man ng ti kwarta mamanang. Aywan, sponsoram tuman nga rod jay cake ti apukok niya. Ag-birthday nga inton maminsan nga bigat. Ha? Kan may sakanto akadagi jay mangyawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leia. Ay sige taibagaktukin ni Leia nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa yan nagsweldo? Imposible matano awan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na kangaron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pakausaran day jay. Ne! May mutan na kamen sa matan. Ay naman ang mele. Nuhan nga gapo kada na ng kantatang me. Han nga pumentas ti biyag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya kunti makaamu iti cake ti apukom. Kanjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kon lola iti sanikwa? Ay wan gapo iti kinasugador dya amam. Ay awanan. Nailakon dya daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-bat Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na matlaang kadikadakwada day jay. Wan Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadaldala nga rudon. Ne, ay wan anya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo day to'y basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay wan. Wey, mayat data nga suggestion mo. Maadaan tayo pa iti kwarta nanang. Isudakit din ti agnumar iti daydi adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwada dayjay. Ni, awan mati amok. Nasaya at no awan nanang. Tapno maaramid tayo ti kay-kayat tayo. Nay, apayan ngay ading ko. Anya pa'y ngay ti pagnaadan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat ito'y balayo manang. Di ba dagaday di tatangkan na ng datoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay adaya pa manaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat ti tinawid yu ada kasali. Daytoy laang nagsaadan ti balay ti inted na kanyak. Ita, almanen yu pa'y.
Ay naman ang mele. Urayan niya pa iti ibagbagam, mayat ka man wanuhaan. Ito kamen nga ag-iyan. Tanaila kon jay balay kandagame. Anya, Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa itikawan ko ti kastang aramidan da. Gapo siguro tamo datob ngarak ti kayat dama pasamak no daak dita. anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga rin aramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong. Saan mo't siguro, anak ko? Nabayaga ko nga agtep-tepel iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan na siyak ti mapunuan tamang ano. Ino, nagrigat lang amin tag sa ukag. Ay nali, anak ko. Di nakpakadanagan dito, uy. Adday ta kayo manan ngamin, nanang. Kasala ka na yun timang mangag ko kada kayo. Nasingpot kay launay ngamin. Isungag lablabos da mutan. Andiyak kayat ngagnanayo na kastatararamidan da kada kayo. Iso na sa isaya at mailasin kayon kadakwada. Gumatang tayon itibukod tayo alote. Tapno sa andan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo man mat nga ilabatoy badumi kadagiti anak ko. Kantay badumot nan aninanang. Malmal pa sa kunjoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon mo't tunday ta ipalpalabam kaanakan. Ne, ibagayo lang ang ano diyo kaya tadi kay mat pilpilitan kat. Ay na, nagbasit lang matdagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa, kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tatala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta angot da. Ay na, sapay nagsakit ang tisikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambarmon, manang meli. Sige kay din. Sige, Joy. Ibatim dagita lalaban ita. Naantim-tim mo. Entay jayan. Wala nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita, kastalatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay katkankwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello, nanang. Apa yan? Agmalmalam adyak mawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag ak katsong batan nyo adagos. Naglabaak nga main, anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kumbri kama ipapalondri yu matan. Sana ya? Ay, linabaak dagiti mureng daan tim tadida ka numasang oh. Anya? Ay nananang. Suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid da kada kayo. Wan kayo mat nga minawan. No day bagada. Pay man tawaga kida. Ay nasaanan anak ko. Gulo laang ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawan da. Saadan tumanen isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da tadak di ti adayo. Ala, di kag danag. Lumasin kayon to ni ti pagnaadan nanang. Manuabulan lang nga awanak, anda kayo mutan di tabalay ni Meli. Agnanad kayo matkanuditan, Marisalay. Ay na, sular pay lang da di nanang kantatang datoy. Iso nga ada karbangan mi Agyaman kay di atahan mi nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yaw no isumot imang bibiyag kada kayaw. Ay nasalay, no isidir mo manan ti panangampun na dinanang kantatang yuken kwa na ide. Nabayagay na nakabayad ni Manang Nelly kadakwada iti utang na naimbaga na ka. Tay sukat nga raw di nakakaadda ng tartaripato kadananang kantatang yaw. Hindi bumakit kan lumakaydan. Ta nagtatalawan nyo kat nga raw manipod idinaala yung nagititawid yaw. Anya mat datangay bagbagamat pare Nestor. Ay na, naimbag kumaano jak amo ti pakasaritaan ti biyag yaw. Agtal na kaman mat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Melay. Paggarawan man ngamin dagiti anak mo. Pagtrabaho mi da. Tapno makatulong damay. Sana dahi ta anak lang nga anak tar aramidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga si ka timang pakpakan kanya da. Biyangot kamat.
Nanang, awan mo tantay karatula ang nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mo't naka for sale day taan lote. Wan nga rod. Saan siguro na? Nagbabawi da siguro. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay, lote tayo nga ginatangda. Anya nga tati pa may anda dito'y solar da nanang. At damot agdaldalos di na. Patakdaran da siguro iti building. Wano anyaman ita. Ay, awan nanti bibiyang ta ita. No anyaman taramidan da, tabagi damat tanti ginatangda. Sayang day inla ko yung abalay tayo kung tilote anya nanang. Ay, kat insagis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod. Ngamni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga ruda. Swerte, jaya kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama bali na pa nga ilako itinangin ngena. Apay nga iawan matlangan tinalo to. Anya tararamidam ngay manang mele. Nakailad ka matlat taytan. Ay napasensya kan ading ko. Tani mading amin tibagpagit. Ado tilinabaak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan matinagyan ti rep. Diyak ngamin nasango tinagpalingki. Ikanak iti kwarta ata siya konti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Wen, basta ada mabati nga kwarta. Nay, apayan manang melay. Kastamot tan tilangam. Ay, pasensya kan ano simbre kaklatan. Ta di kamot ngamin maure arumwar. Ay, Nestor. Masakit ka kaday? Mumuspusyaw ka mat. Nasakit ti bagbagi. Kan mabisi inakpay. Awan matan isalian apan nagpalingki. Alah, umay kan manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan kan iji hospital tanay. Sa balin titsuram. Hello, Leia. Balasang ka o. Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yung kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taure ang kakaruba tayo lang. Anda pa nang isakit yung kaninanang ko. Ngum nagiti kakabsat na. Nangruna ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ka o. Kung ti doktor ang nakaro ka no abanog ti inam sa aking mapsod. Eh, kasta ka di. O sige, tamang ipawitak to iti pagbayan yun dito ospital, tata. Ala, sikat ti makaamaw, balasang ka o. Kat, kasano nga'y? Amo niliya nga da kay to ospital. Imposible matano, han nga agipawit dan dya iti busbusam manang. Dakdak kalam ati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay tane. Awan masidan. Awan nanti masapsapuli dya kusina. Unay kamateng salik. Dahil takadilaang tirantam dito ospital. Imbes ako musta takabsat mo. Dahil tabat kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumati bagbagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumor ita ni Manang Melay. Katsi ka nga rin ti mangirwar kanya na pare Nestor. Uraga sawa kayo no agimbag. Na. Na. Nagkalas ka ti panagniw-ngiwat dahil akabsat maun Manang Melay. Ala, pasensya amla ko man, Nestor. Ay no kabsat ko la siguro dahil jay inarabis kaun. Hello, Leia. Apay mat nga pag-isula nga bayad ni nanang mo dya hospital tempaw et mo. Ninayunam ko mamat tatap no aday gatang mete kanan me. Pasensya kayon, auntie. Ngam awan utang ko na imbaga nakam kada kayo. Iso adidak mandaran amang tiniti kwarta kada kayo. Naa! Kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputa naka-abroad kan. Kunamatlan aday pampanakalmon. Auntie? Tapno amom niya, Leia. Awan sular tayo namid toy. Iso nga ag-awit kan. Tano makarwar ni nanang mo dya hospital kat awanan ti pagyanan na. Papanawan maid to'y balayan. Anya? Kasta di kayat mo di sige. Kay taak man tilayang yo. Nagawa na panagpuspuso na itaasalay. Si kapay ti pinagtalaw na di tabalay yung agin Bayamon, Nestor. Awan ti pigsakon ang makirin ni Kierpay kan kuana. Kayat ko ti agin ana. Nalamanang.
Ano sampay lang tagnad dito'y bakante asilin dito'y balay. Sana balay, ta ada na iti babae nga anak ko dito, yung mga sikasukin ka. Nakababain man, nga magyaman naklatan ni Store. Ni Apo Diyos, di mang supapak iti kinasayaat mo a tao. Pag naidan nga rudin ni auntie ngay, nanang. Ada ka no ije balay da pare, Nestor. Husto pa lang dya atap ko kat. Ada relasyon dagi nga duwa. Nga ka, nanang? Ay na, haan na nga basta pag iyanan ije balay na no awan relasyon da. Ada limad nga relasyon dagi dyan. Leia anak ko, adakan. Nakigtot kayo anya, nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanya. Katamo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay nanak ko, aya, kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sabali alukar. Ta ija iti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod, nanang. Adda pa panan tayo. Sa dino anak ko. Ne, addamat gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti kaaruba tayo. Apay nga data dito yanak ko. Di mo't nasaok iti akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamutan bukod tayo alote kan balay. Di mo ko na una. Nanang. Adda ginatang ko apasit ti lote ti kaaruba tayo. Diyak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya, ay na, jaklaim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito yanak ko. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayon daytoy. No, kasta. Balay daman ang milidata balay nga naipatakder ita. Nanang. Ne, nakaurnong nga rod ni Leia. Kat iso ti inggatang na. Kat, anya pa ngay. Nanang. Simang putgaya mo nila ya. Kat anya nga rod tararamidam ngay. Rubwata mo na dagi dyan anak mo tamapan tayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain sa mo nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay. Amang ano kagura da tayo. Ay, haan. Apay, nuhan nga gapo kada lolo kan lulam. Napintas aya ti biyag da tatangagin na. Day tatay saksak day ti panunot da. Simang patkamat gaya man, Leia. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pasalubong mo kanya, me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumatin na sabat mga karubangan naggapo ito'y. Imay da kano na kay sarabo. Nag-adumat bit-bit da. Ayan nga ti para kanya, me. Auntie. Chocolates, kan sabon, kan toothpaste. Ang dapay bado yun dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito sandal, auntie. Pagbagay yung laki ti dito Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayo auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nang usarak iti kwarta. Ha? Imot? Naka-abroad ka lang? Nagbalin ka matan nga imot. Saan kumabot akasta ti panagsasaom dita ka anakam? Maawatam kumamot ating ko. Naawan maitid na akwarta. Tada ka nga ron naggastusan na. Limas to kayo kit di Taging babak nang kayon. Nanang! Tulungan da! Maruram di balay tayo! Ay, di balay me! Maruram ka no! Ay, naawanan na kay mo ti balay tayo. Anya nga mente nararamedyo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan dagiti anak mo? Ay, anya ngayon tatati pagyanan tayo. Awanan ti balay tayo! Ala, agnaid kayo pailaang dito'y balay. Kabayatan ti panakaramid ti balay yo, sali. Ay, agyaman manang mele.
Mabain ako mga maawan mat sa bali nga maasitgan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalang tiri kasing putan nga kabsat ko. Uray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo lata, Sali. Iso adi ka madanakan. Tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan, tinararamid jo kada kami. Day tangarod ti pagbabain aklaunay. Nagsingpat kalata nga orekas jay ti inararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay lakuma, tagbalbaliw kan. Nanang, apay, asino di pinagsasawan nyo itay dito paraangan nyo? Nagpiksa ti busis yo. Mga gaging kay di kalsada. Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di dapay mutam mo ngay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kiti atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayon tumot da masapul na kadakwada. Papaadwak nga rod ti bunga na. No kayat da akat gatangan da. Agruam damot nga agkaradawat. Matangkanan laang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay naday ta ka manen dyan na kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangag tay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayon iti pangaldawan nyo tando ti linutok itay. Ay apag iso nga raw, tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mawasak man di tabalay ni nanang nanaloleng. Umanungat manon. Ay na, ni Ramil tumot di takaruba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay sa nga atinukol na. Anya ngay, nakangaglakag nga rodan ka ni nanang mau. Ay, adda ngamin imiimot ni nanang ko nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin na bunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak nana. Sumana mangag amin ti karuba. Ay ni, agmay-may saka yun sa manan ita nana. Pimanaw manan dyan anak yo? Wana ba lasang ko? Ta, nagpasyudad manan. Tanay, adda trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit, anusan nyo manan at agmay-may sa nana. Wana ba lasang ko? Nairwamak matke din. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Ako, mapalintang damag po. Nay, apay, asino kayaw? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalang na damoy ang mabali na maabangan. Uray italang arabi. Nadadailan kami ngamin itilugan kat andayo pa tinagdapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang, wano anya. Saan kami akas tanana? Kas makita yung mo, kadwak pa iti ubing ko. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod na. Kaya't agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo dagita. Amangan nubaro ang modos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pay mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mo't ti pamasahe no kaya't dati agbiro kay jay sentro. Ang sa bagay, sumipngutan. Man-mano ti lugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunag kayo pa'y barok. Ay, sa pailaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sintro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana. Ay, kasalungatan. Akit umyan kayo pala dito'y balay Uray katagmay may saak mo't dito'y. Taada ijay syudad yan ako.
Angam na anusan nyo ato'y nanumuha balay may. Tabasit, kan sana simentado ti diding na. Kano agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ano, agyaman kami na. Nagsaya at kayo. Di kayo madanagan na saan kami anaarte. Pagyamanan mikit niya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin dita ubam nga ubeng. Madlawan na bannog iti biyahe. Mala, ayabam di asawam ijarwar. Sapay masikugsa. Kaslasan mo't matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko na. Tagalog tiyam muna. Ay, kastaya. Mala, pastrakam nga rodon. Katipabpabalayo latan. Paspasin siya kayon Agyaman kami na. Sana bali, tano matarimaan tayo lugan may. Pumanaw kami matlaang. Andan samat sa nga ili ni Nana Luleng nanang. Nalabasa kitay. Jak mo may rupaan mo sino dagi chay. Nakitak mo't laang itay agwalwalisak dita arubayan. Iso dagita katay na isarong dito'y at taga-adayo alugar. Nadadaulan na kano'y tilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Wo, nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon ngay, numanagdakdakas gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong di tabalay na kapakanan na. Kurang na lampunan na ida. Agpakalayng gayam. Kunambatlan bak nang mata kundi tulong. Angam kasla nasing pamadagili sa nga ili na nanang. Nagisam damot italim mabasa kijay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaang. Agyaman kami na ha. Uray saan da kami akam kabagyan kat pinadagas na kami ni Tibalayo. Awanan yaman na barok. Rumbang la tulungan dagitag kasapulan. Sana may sa tal daw kunada nga road. Nagsaya kayo nana. Aywan, awatan nyo na ito Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery ngayong batiyaw. Alan nana, awatan nyo kuman. Di kaya babain. Intun sumarong karak tumarin. Kita no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin o kas niya ngagtudo. Agtagtad gayam ti bubong yaw nana. Ay, wad nga rod Mamin apulatak nga maikat mo lata. Kansa na bali tadamot timba maitaya. Narwa makaon. Mano matatawa na nakasto ti balay ko ngay. Alaro nana, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, barok. Di kala nagpanpanunutan loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakas. Sapay agmay maysa ka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanyak. Katimbag kumaano nagbayad da mag... Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga awatan ngam ipilit damat. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten ano nang yawat iti limagasaut. Madlaw ngamin ako repot da gijay kat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay 3,000 ayaw-awa da ngam impilit damat. Ha? 3,000? Ay sus nagdakalan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat ngam impilit damat. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay ko matinakiturugan da. Adda ko matrismil ko. Ne, apayan. Adamot ti agsangput alanlandok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarimaan tabalay da. Angam, kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ti anak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, dyan na, imbag ta imay ka. Umay ka kadi.
Apay nanang, Asino nga ta tinagpabunag iti materyales di tabalay daluleng? malagip yu jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan. Isuda ka nung matigim matang kadagita. Anya, Nasingput gayam dagi jata tao nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damagayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Kan ado tinigusyo da. Kunak ano mang limlimo dalaeng. Ngambak ng damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya nanang. No amok laeng akat siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Anya ngay nga rod. Sana bale, tainton sumaruno amok ton. Ay, sayang talaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay, nagmayat matan, tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, ngam nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamuan ang disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda nang tulong kun ka. Ay, siyak kumamot. Ha? Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga min ida. Ngam kitday, saan ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwada? Nga magpilit damo nga min namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat manglimlimo dalaeng. Ngam saan mo't gayam? Pudno gayam dya ibagbagada niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wen pudno launay day ta maritese. Nay, asino nga tati tataulan ti aso? Ay kita man itatawa. Asino da kita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tada kita. Tumalang kiyaw damat. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslala nga da tibaknang. Amangan no da ito'y matantigun daway ko ang matulungan. Tiyam mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asit gak man ita. Anya ka diti masapulyo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo kabsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Ket isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Naimbag nga oras mo, kabsa. Kastamot ka na kayo. Doon kan senyora mo na gito'y. Ay na, iso dalakit din ti instrumento amang tulong kanyak. Bak nang kayam na gito'y. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. Agberbero kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakila na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot nga minti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw Ang apay, papananyo ako nayo, sir. Agad adventure kami lang. Kasta lang aminin tiliw-liwame ng agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawan ti panagbiag may. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw, mabalin mi ti makilagos ni tabalayaw, kapsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y inlutuan kayo iti naimas at araon. Ay na, nagsaya atag. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan.
Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, kapsat. Ay, wan kabsat. Awan kadua maidtoy. Agmay-may saka. Tanang asawan dagiti anak ko. Adda iti adayo di may sa nga anak ko. Kat demot may sa, inasawa mo lati taga dito eh. Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga rod bukod da na balay. Nene, nagadubat ti appliances mo. Ngam tinaduma saan mat amaus-usar. Ngam brand new amin dagita. Kastaya. Malaa, ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita, tagi na naak mutin. At damutin inroar ko abaro nga ulas, kan pungan nga usaran niyo. Aywan, kapsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Ne, nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglupay day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, Alang aron, inkaginanan kapsat. Pasensya ka ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istorjana. Adan samot sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Sino nana? Diyak amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo tamo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagos dan samot iji balay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang pati di parbangon. Diyak ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita jay pick up alugan anapan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanan. Kat idi agringak. Awam matan tay lugan na nakaparaday di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagi jay sa nga ilin Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man sino dagi jay sa nga ilin Nanang! Nang! Ay, aldaw mo't gaya man. Ay, naladawak anak karing. Nanang, ayan nyo! Umay kayo Ay, kaririin ko dyan Apay ay bumangon man laang aywan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Nangipanan nyo kan dagiti appliances yun dito balay yung Nangikabilan nyo dyan nagninavis yun. Kantay dakla TV yun. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Diyak mo't kinot ko ti dagitay. Ayan dagitay bisitak. Nakitam. Bisita? Awan mo nasang putak dito balay yun. Anya? Awan mo't tindagitay bagda dito Ay, Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan nyo! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Tawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung ama mo? Wan talangada mo tibak nang. Anyat amok ngay, no isuda mo ti makatulong kanyak. Kat papintasan da mo to'y balay ko. No subalitan dati tulong ko kadakwada. Anya? Ngamne, awan damutan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak kariing. For the first time anak ka Ala, amangan mo't no dahil paangot da kada kayo. Iso na imas titurog yo. Anya, ay, kastanga-tanga agpaisaw. Ne, ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante ngay. Ay, awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay naggina, Jay Relo. Tainted ni kasinsin ko day Jay from abroad. Agbalor ka no iti 15,000 pesos day Jay. Ay sus, ay, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo no niya pa nagiti mapukpukaw. Tayin tayo report iti barangay.
Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kaon. Sapay ko nak nga ipatawid ko kan kadayjay. Pakalaglagi pak dayjay iti panagabrod ko iti. Kan dagitay impausar ko a kabarbaro nga ulas kan pungan. Awan mo't ay naghinamot laang dagitay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay, kat inalada siguro amin na napakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa'y tidaduma na pukaw. Taintay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kan tasta sa kaskadabaso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sa amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, kan juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagijay. Tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo nanang. Nagpaturog kayo nga min dito balayo iti saan yung nga maam mo. Kanay baga ni Nana Luling kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga dahil paangot da kada kayo. Iso na imas ti turog yo. Mas daawak nga rood ta narida makmet. Basit la karasakas no kwa kat makariing nga katagos. O sige, intay nga ron ag-reportan nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamak ka. Amo ka, kat katawa am tiliklikod Luling. Ay, saan mo tamaray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak ang mapukawan itinamnama. Adan tulat tadumteng ang nasingpot amak nang amasa nga ilik. Kitpatsak ang matulungan daktumot. Naimbag nga orasyon, Nana. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti Luling pilaryo. Agrupro pamit abak ng daytoy. Di alas, kan nagpintas ti bagna. Nagdadakkel taritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Luling, madam. Adda nga min papaitad na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak mo di balayin. Imayak idin ngam nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Luling, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan tan kita umato'y balay ko Saan na presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Luling. Agpinpinsyon. Ado pa'y katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumra ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pangtadam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y lamang manganday to Hindi mo lamalmalpasan. Hinibos ng tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan Ayan nga itay ko nam nga itulong mo kanyak akwarta, ma'am. Dagitoy man De, resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita korta. Impamulmul mo mo't kanyak dagiti resibon. Apayan. May kabakit. Ay, di na bakalan pangasema. Ay, agyamanak. Naisublin ijay mental day jaka nakak. No kasta, kaanakam day chay Luling. Wan, adda pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong. Agkabil, mas daawak nga ron tayo may diti lugar tayo.
Apay nga muna dito ingay. Umay da nga min ide nga mapagbiit dalaeng no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaad na. Iso nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga imay ditaw eh. Anya, dandaninak pinatay day di akan-akam. Kunakla no agpaiso abak nang agbalamag kayam. Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi iti usaran ni Rina nga agabrod. Lukas ta. Agabrod ni bakit mo, maneng? Wala nang. Umadanin ati flight na. Ngam adapi paggastusan na. Ay, kastaya. Awan pailat anak yu, agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailaan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Ngam agpilit mo't. Magagaran abumaknang. Ha? Amoy mat di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarod ti kasapula, manak ko. Oray 5,000 pesos no adda na nang. Bayadan min tumutlaang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga road. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak amaneng. Hangka nga agbababae. Baka gisangpet ka kit iti babae ito balay no adda ako ni Jabrod. Ha, han mo nga padpadasan maneng. Saan mo't ari na bakit? Jak mo't may turad nga ramidon ti kasta ah? Dapat lang atan eh. Siyak lang aro din ti umadayo nga agtrabaho. At dapat lang ganas mo mat nga agbabae. Aha, panunutam ti rigat ti biyag iti abroad maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Rena, anak ko, nakarubat kayo. Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko iti manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawan. Amang numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak iti manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no adda ako ni Jabrod. Wan mat nga men, maneng. Amang ano pagsibo ni Rena, adan yawid mo ababaay. Ni saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't kinasayaat kan saan? Sa bagay, Rena, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga rod ananang. Tapno amok ti mapaspasamak ito eh. Habang ada kay Jabrod. Lay, ada kamot gayam nito'y balayaw manay. Apay awan trabaho mita. Jak simrek tatang, masakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Lay, apay ngay. Nagabrod la jay anak may agsenyorito kamutan. Ha? Ni saan tatang? Nasakit kami na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko mga ron na saan kang agpampambarlaan. Tanay, narigat ti trabaho di anak mi ija abroad. Agkalyo ti iman ang agtrabaho ija. Uwan tatang, amok na ita. Nga lang around, agagas ka, tapno agimbag ka adagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta ka nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito eh. Kanayonak nga mapuypuyat. Basit pati kankanak. Kanayonak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mat ngamin ti agabroad. Kurangam mat ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskartem. Hano nga mo ti ag-sideline. Sang kabirok, sang kasakmon matiswildom. Kasano nga roda maka-sideline kat ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mat kayat nga ag day off ak. Nalaos to. Nag-ado manan nga ibagbagamon. Aminam ka din nga agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina. Apalak nga ron dagi jay ko kumarek, ta naggagagatas asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka, doble ang tigagat mo. Triple ang pakit di Eh, At naimbaganan jay sakit itiyan mo. at dapat ibasit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de. Sige, sumrak ka, ta sayang ti swildom.
Talaga nga kasta. Siyakto pay, permiti sakit tibagbagyak ito'y. Makabannog nga permit. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maning. Hanggang nga agnam-nam ay lang ita. Uy, bakit? Anyat gatangam, insan maning. Gumatangak man iti Diyos kan biskwit insan Mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple Diyos, kan ta nakabiti na biskwit. Mabit lang insan. Adto yan. Ay na, agtugawa ka dito isangot istor mo insan. Ta pagin inanak man. Nabanuga ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadot ako nagluto. Nabanuga ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabaho, insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga kasta. Anya, kat awan mat ngamin na ilepas da tao. Iso nga anusan ati kas ti aklase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit lang tayalaan ka. Ah, ay kat agyaman ak nga rod insan. Ay bito lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay nakitak ni Maneng nga manugang tay jay. Madamati merienda na. Nakasikawel ngag merienda. Anya, na ay, imbag man ta, merienda laangan. E dinto ta dya asawa na nga anak ta, kat kastao na yarigat na ijabraw. Kan nakitak pa yan nangan iti pansit. Agasam ngay dagit ang order na. Kunamala na sino baknangan. Ta merienda. Di na mo taginaw. Imbes nga gluto di balay da. Tanayin inot kuma ngam sama. Pasig sabot nga ijirwar ti pangpangananan. Lakit dia. Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwarta na nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta, tigas gastusin na. Ay wala niya. Angam no agas-as ka kunamalan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta, manumitlat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Oray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho, jay manugang ta. Tanam naman nalatan ti ipaw 8, jay anak ta. Pare Maning, dumagas ka ba? Isot mo. Nay, adang samot okasyon iti balayaw paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kantong siya. Makipanganak latan paray. Sa anak pa ngagsyat. Ito lang may paray. Kain nakpay. Wala mangan ka. Isat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latamay tanakaw. Angem at sa balay nga ibaga. Anya datangay tatang? Jay asawam. Jay matla agbarbartag ti aramidon na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglot-lotol ti kanan na? Agpalpalutong sa iti store ti kanan na. Ay, awan magastusan no kasi ti aramidon na. Si madutmutan manipod nagabrod ka anak kaw. Ne. Madiate kastang araramidin na. Hana nga mo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yung ti overtime ko. Ano sakta agrig-rigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipaw-pawit ko nga kwarta. Ay saus, ibagbaga kaw na nakaw. Sayang, tipaw-pawit mo no panuy-nuyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso sigurado nga ilibak na ti amin. Nagdamag kakin kwa na. Kasaok tumanda dya nga maning. Hello, Rina, bakit? Hano nga mo tirigat ito abroad? Puyat, banog, bisin ka na iliw ti kalaban ito'y. Apa kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng. Ha? Ni, apay mananaya bakit? Kasladaman basol ko niti kasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amok ito'y. Tasabalit ti sauda. Handa nga mo tag-English. No, nagsakit ti bagbagyak nagtrabaho awan mga papros iti bukot ko. Rina. Nag-uyong to pa dagiti amok ito'y. Karkaro dyan babae, naimon.
Kaya't kung tagawid, nga mananong saklang ito. Bakit? Kaya't kung nga makaurnong tayo kwarta, iso nga nano sa akin toy. Pagkatapos, kasa dararami dumita. Ha? Aramidak nga. Hang kaman mat nga aging dadaman. Barayo buyo ka nga, agbarbartak ka pa'y. Anya nga data nga raramidam. Merienda ka pa kano nga, merienda iti stone. Apay hang ka nga aglot-loto. Nay, nagkuna. Naminsan mo't la nagmerinda ki gestor. Kan naminsan la nabartekak ta inawis nak ti kumparik. Ang nagawid ak mo't la adagos. Maditikas na nga ramid mo. Baka no madamdama ang sugal kan. Ay madi ah. Hang ko nga itulog nga mapasamak data. Iso nga agpinasensya talangan maneng. Manipod data hang ko nga ipaw iti kwarta kanya. Saan ka kumabasta mamatilatan iti idandanon daken ka, bakit? Basta agtrabaho ka ladta. Tapno damat kwartam. Hang ka nga agdanag ta agururno nga akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanya no di na kun pauitan ta damot kwartak. Tiladyak kayat kat ti padaksendak. Saan na po no kita anay danon kan ka Rina? Sige tane, agtrabaho akmanan. Nagsakit ti sikat kung agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mao. Nagsarita kayaon ansay. Wan, bitaw. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbong laeng data ti dadakkel na. Wan na. Data tinagrig-rig at kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawak ni Rina. Sa idin si Kugko siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay, gaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, man nagsaksakit. Puyatan na ta idi abang asasikaso kang kwa na. Kanayon pa ide ama ospital. Wan garod sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa bali ti agnumar. Di matsadot nga asawa na. Naglalaingan nan nga ay. Hiso nga rod day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pay. Ala, baybay no kasta ti kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanang. Pinadakas dagiti katugangak tapno iso da ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabaho. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti dayta. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron nanang. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, baybay amlaeng ida. Basta ipakitam asaan ka nga apektado anak ko. Agtrabaho kalata, kat agsingsingpot kalata. Saan ka nga agrebrebel day, anak ko? Nadto iti kwarta, bitaw. Nay, apay, manaw ti pawit di anak ta. Dahito ilaan? Ay, imposible ay. Jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin tamot iti kwarta ta. Tapno ada kautan tano ada emergency ta. Nayunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery kunana may. Si Kamal lang aro dalakla kaya mat. Manipod pawitan na ta dyan nakta iti kwarta o man-order ka iti online. No da makita mo orderam. Ket oray ata mausar mag. Mausar nga? Di in-order mo akaputi, di mo maususaran. Nakabitin lang ijay sa lapayan. Ay ket kasano nga usarag, ket awan madto daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Di in-order mo nga aircon, nakawara lang ijay. Nagala sa mag. Peke mo't na di nga aircon. Nagdaklan iji picture. Hanggang no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakkel. Uman-order ka nga main. Uray saan mo matakasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanali lang ijay. Bayam, talo kataktaw no masangaw. Nayunam kit di tayo.
May mayatan ti kastaw yung tagbisyo ak. Kaya't mao, ngay nakagbarte-bartag dita kan agbababae. Adto tili magasawt. Umanay daytan. Anayimaw na 2,000. Bay aman ta ornong-ornong, talakay kan baketan. Kano da emergensya pagkastusan tangay. Adamat jay anak ta iti abroad. Bay-bay ang natakot adadakilan. Danag mun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga roday. Utangag pailaan ka, bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam, tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwartak ita, ta pagbayad ko iti sumangpet nga order ka to'y kwartak. Inton agpaw it ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran nyo ngay. Dahil ito'y man Mayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to na agpaw iti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000 ah. 2,000 lang. Aday. Aday tati 2,000 pesos. Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide ka tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi Mayla. Ala, saan kayo mat atagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan di na kami pautangan ni di. Tamom nga wan pagbayad may. Ala, saan mat ante? Ay di ka naglibak Mayla. Mala, indulin mo kay din ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan bitaw. Di mo tutupan ita, insan. Amumat ti ugali dan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din akas jayda. Ngam kimarumat alimastugdan idi naka-abroad ni Rina. Una, nang runa ita tay sudan ti pagpawpaw itan ni Rina nga asawa. No kasta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan? Saanan, insan? Hanggang ayos lang. Sana tayo tati panggapwa ka mangguray ti asawa. At damot kwarta, tagtab trabaho akmoy. Nasingpet ka ngamin unay, insan. Tagibas si tenda ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta sandak kumamot na padaksan ni di asawa. Hello, anak kaw. Kumusta kan nga dito abroad? Kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga tag-abroad. Hay, banog nga kanayon. Mala, talaga kasta anak kaw. Awan nala ka trabaho. Kat kumusta kayon nga kanina nang? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwartamay. Naawan kwartamay. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang min kenkwana. Arami din na lang ti kayat na. Di mo pa lang amin sinaan. Ha? Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldura. Mabanban, nugak nga rodan iti abroad. Nuag awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amot ag diskarte. Masyan kami nga rodan ken ka anak kaw. Isa ano sinaam ni Maneng. Kayat may. Nanan, tatan, makisinsina mo tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumaamangay ayo kan kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kwana. Wen mat nga main Maneng. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskartay. Di mo lang arudan maikan iti napintas sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masuraw.
Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta, anseng. Awampay mo nga rod. Di pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ta ti sweldo na. Diya ka mo Saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na, ta nagsinadan iji asawa na. Ay, awan nga rodra At nanay, isong ti umawag. Ay, isong bata mo lakay. Wait. Hello, Nakaw. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanyayo. Amok nga urayan nyo ti pawit ko. Anda nga may nangusarakit ti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Hang kayo ko mga agungungat niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanyak iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga kami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan nanto kanuno makatrabaho. Sige tanya do pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay ko nana? Boyfriend? Wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nananay. Isumarot pinagsina ta idakan manay. Tapno mabukudan ta ti ipawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya bain. Ang damit manan ka inagaw ta, bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko tatang. Tao may ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ala, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga baro nag-adumat gayam te asawa na. Ada bakat nga asawa na. Ada middle age. Kanadag tawon iti 20. Anya? Ay, kat idarom mo Marwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resebo di nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensyak. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay, masadot akon nga agsublay di abroad. Nagregat ti trabaho jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pa'y laang iti balay ti gayam na. Tao madanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong dito'y. Ta sininaam nga minun. Hang kumatgamin nga makontak. Kasaok ko nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamuak ti sasangput mo. Kat nasaukan ko na. Barang agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibiyangan na ka. Aniya?